Ka apil si pajba kasi jentia. Kapor kala day bagi pajba kin kentit meriu wan ra jing kala haka secar kadar. Kasecar kadar kam day setia ke kam ke bangila ban suyelek thamula. Yelek kam kai ne yelek drama kumbalami ki jing kenok hakini kisngi. Hadin baki yudbi kala khot ya borok ki MLA. Na borok ki para parti rilum ban thau sorkar harai kam syamla urlong. Kesencar kadar kadi ke kam ke bakentang bat baka kongsan tam ha ke imlang salang kebala bu de kilong siwar kat kinong rim ki bas kam. Kesencar kadar ke deru kebala sany ha ke hok bat ke tibru tiblay kebala pen kam ti ha kinong sesyar ia ke bor baki ikhtiar bakin penteri kam merengkat ke jing menjurlang yang kipaj ba. Nang ta banwan ra ia ke jing kela kasyong haki pajba namar ka jingkala kamju ap yano balada ka jaj brew ka kwa banwan ra ka jingkala haswa jong kite ki artelik election ngihap ban keli halade da ka baong hatung in pniaj mangi ka jingkala nengin siap pniaj mangi ha ka jingkala alangi pniaj mangi ka jingkala kemut bangila dek pajba ka bastat ber ka basyempang ladengin siap niat mangi haki jingkela kemut bangi ki pajba nge siap don kam yalade hak port election bat ngin sasak white pat ndal dep election kawai pat ka benta ka bakum ki pajba ngi hap aso thu kalong baki bakum kino kinong yalam ne kino sensar king hap ban jet namar kinong yalam ki de kitnra ju ka jing bah bat ka jing jot ki krau perkat ka rik kasi jongi ki ong kendit ketenat ke keny barok ke senong ke semik. Deha urang ba keny barok ki brew ki eid. Hangno usai siang ban paksur. Ban kem kisur bajan lengaj. Hangno urang dajit berselur. Sajar ban lam yala upaj. Barki lala day baniam. Ubas ngain lala sa marway. Lada day haduk mana misnam. Ha uta kin saniak ki way. Kumta haus ni usnam wanwan. Haki artelik election. Rangi kum ki pajba. Nong senong. Ngi baklaban jit. Day hangta baka jaj berew. Kan jot sendon tiaw. Ban on omla syuk ban kelipat ya kah. Nalor kata lada paya kempi election. Kam dakta haduk kata-kata namar lada. Haki ing dorbar lok sabha. Ne ke parlimen. Ka persyak ya kenu-kenu ke any balwan rak. Hak yang dorbar on omla ban pa syak raja sabha hari ka bakam sirkai galong melaki pajba kin jit ki MDC ki badang thamai lan ki MDC ki bomdon ka jingtip ka babnya syapang ka sunsar kadar ke badai berkariti ka dustur tenra jo ka jaj beru kasi kar kombat kendeu bat siap berkabor bla penkup hakino syar kum kisim ki sirdar ki wahadadar kelengdok ki menteri, ki doloi, balak kiba ka Khasi Hills Autonomous District Council, ka donye ka board ban penskam yaki kum kino sensar. Dayang taken begitu kiru pokmat, ki bakwa penduno ya ka Khasi Hills Autonomous District Council, kir sami madan padai ban penduno ya ka ban bat kanlong ka jing tim ya ka jaj beru kasi jongi. Kumta hakini ki artelik election. Kata ke MP election, bat ke MDC election, kaban salong haus nambanwan, ko ki pajba kari ke sijentia, to husiar bat perkat bah. Wat nom ya bej je kita ngaplia, wat nom ya bej je ki sebagai rupa, wat nom ya bej je ki tinjali jong ki National Party, lane jong kita ki MDC, lane ki MP ki bal day tang ki bal yas yang sedi. Kibat penbej sipor pajba hare endala dep ke election. Kin sakrwat kelayangi berkin penlong merau yang isi jeng im. Kata kan long kapama handuk kata-kata. Ken mau kane kadai ke apil si pajba kasih jentia jongi. Kumba kapau hakane ke election MLA kepala dep. Baka jing teli kamdon ha ki paj nong mikmat jong ke briu nyertrep jongi. Ken mau balangi dang ya teng. Banle ya ka bakum kane ka kam kandon ka jingma ya ka ribar ka jaj benreu
kublai sibun